Sushmita on the stage, please. Oke, pula noro sini sar mem sona ang kulo mung ya paro, tei pai ma jang na joto audience rong no belai kena hambai. Shibano naitu Kapa Shibano naitu Kobor bukhano Lengpulari wi Kobor bukhano Lengpulari wi Kekjai konoran Kupai shaya Nang Shibano Jorani shiari le gई पांत इकलाई माँ खोरंशी मायशिन जोरानी शियारी ले गई पांत इकलाई माँ खोरंशी बिशिक तालो हुलोंगी बागई मुफु lam shok ma marishi nang shibano naishi nang shibano naishi nang shibano naishi nang shibano naishi kapa shibano naitu Kobor bukhano lengpulari wi Kobor bukhano lengpulari wi Kekjai konoran kupai shaya Nang shibano rutu Nang shibano rutu Kapa shibano naitu
हामबाय नों साबानो रुतुक दं सोंखाय नरखायनो रुतुक दङ नरखाय रोजाबनाय रनो रुतुक दं आवनि बागैनो सिनि जाजसनि खुक्तिखे बम हाय रोजामं रक रोजामं करं रक नरक रुतुक दं बा नायतुक दं नरक किसा सायखना रगदे आइंति जेंसिनाय सिनि सार सरने आइंतिखे आं अरंनो स्पीचलेस पुलान सिबिनो सामानि ऑडिशन दिना फाइफ्रगो पारमितान दुब्लिकेट बरन फाइगाने ini oh permintaan kan orang sabu yang orang permintaan performance kaitu mah eksema tonton ka angka हामबाय सर angka tei dabi mul ni sa probu ka hamnor sab ka ang saya jang tin cai okra rotung boy ayang sini sar setorunjon ganto kana to khon rap ka tam ke ani moteng ke khorang no taisa ko nang tau ka te kisa mane tamhan pono lobai khorang na taisa khana to kai ti khali te cha norom kai angka te buni ni khorang khana tong nai ta hambai sini legendary singer from the comments rock belake nangmani awan bagai sing borni comments no khnawoi ready clay sing next performance sing bahage klaiman bom dike sekangi thangman awan naina nang next khnanai sini sar hemontoni kuktike belake kaham kan rusak pha abo mama ne nai amke musamang situbi phaika singno sa singke ba jeng tal phunung nani nai mani jeng musai tal ma phunung sigu asa kaham kan rusak kha ani bangi belake hambai teibu khorang no kutui khar sadi nogo thange taposya kaladi rusamung ne bangi belake hambai sini madam torbala belai ke hambai stage of bahake musana nang audience no bahake kha phurna nang bahake kha sotonna nang abo nang tini funuka with entertainment nijibo enjoy khlai rejab kha belai ke kaham o bahake no kiri koro kri khlai kichapano kiri koro kri khlai resamna nango audience to kubang ma tongnai taibo chini baksa baksa artist kirima baise bini tal loy matra jotto kori thangbayu neng belai ke kha kotor kha kuar khnatok ri recap kha teibo kutinga ne ang kha khlayu belake hambai tabo sini sar kapai sini Mr. Bimal Dewar mane resamungna te duita scale tola line kaini sir resabri naile Khapa shibano nai tu khapa shibano nai tu kobor bkhano lekhulari wai kobor bkhano lekhulari wai khachai konorai ko phasha shaya na shibano Shabano rotu khapa shabano naitu belai ke hambai oh scale sai te kaisa tola resab de resamuna iska Shabano naitu khapa shabano naitu kobor bkhano lekhulari wai kobor bkhano lekhulari wai khachai konorai ko phasha shaya na shabano rotu thank you so much sister
Alright. So, sini sir orang tongko mo bini bom hai comments rock seng knai na lagi. Actually, skill change khai na makan nini skill bu jaga shoot khai abo se. Puila thasingo jeta resap mani abo second resamung bai alada angko ya diba. Kaisa ka masa ta tokung kha te kaisa ka kisa angko alada type. Ke aro je nini je expression di mana khapa sebano nai tu expression rock final nangano sikoda kai khorang tu sudu khorang simi nongkar thongkhoba ingya bini ko Feelings. feelings tik resam nang kai te kaisang kai tabu second paramita ba nungba sorot samane te ang bo thajin kuplan no sai tong ta ma bo paramita no soli dang kuplai be kok salai dang paramita no soli dang khai yang te Nika आज जगह पारमिता जेबाबे परफॉर्म खायो वो तो ते कैसे लेवल तो होता वो उसे नटखट आबरण तो बना नंग नहीं तम से तंग तुम अंतर आवा Jela jela cingana asyik nasyik आबरण ते बंग को खितु बना नंग नंग मने उनको Life. अब तो विराट उनको आबरण तो बना थंगा याने किसु खाना नंग नहीं खरंगो हे ओवरऑल ठीक तंगो स्केल चूज खाइप्रो एकदम काम के चूज खाइदी नीनी खरंग एकदम बुजागा थांखा के ठीक न हाई लांगो जो आंगो स्केलो हाई स्केलो रचबनाय उलोखे नों एकदम अंतराव थांगै जेटा हाई पिचो के नों तलांबाय आंखाय नीनी जे वोकल ट्यून तंगमान आबो नों जे कम्पिटिशन फाइमान आबो जो तो तुय गय थानाय गाबन बागै जेकुनु समय नीनी जे स्केल न चूज खायो आपनो काम का चूज खाई है कैसे ठीक ओवरऑल काम Thank you, sir. Thank you so much, Miss Shushmita. There is an high bin bagi apa problem and nor ni bus kango